dong. Penonton sampun bingung, derai barang ngelendong. Pantai di jadanya berpikir berat-berat dan dia mendaging debu menjemu, unik debu menjemu. Tebutuh ibu PKK bertiosa dagingnya, apalagi tukang udah dong, cewek tuh meleng isi maka ciri khas Palembang unik kan, empek-empek. Kene generasi pemudi baru yang demen. Nenek wani asli belum asli nih. Coba periksa. Asli itu nih periksa nih. Ini selamat malam Bapak Jokowi. Bang Kene tepuk tangan nih semeton niki penabuh alit-alit dhewe ini. Niki panjang aja niki saking niki penabuh. Niki sudah niki sarang kali niki mau gamal. Pernah gamal jantan budalmu. Makanya tiang lacur ngatur ngaya kediki wabu mepayah daun nih suksemo pembangat yang penyangrep pemudi pas dia nyangklok bedlot bedi buju dia nyangklok tekan nih loh tuh pemudi takon baju putih itu kuman kopi nekian nih loh tuh anekian orang di loh tuh nyangklok di buju tuh wah sebelum batas tuh gembrong gitu batas sama nih terjadi sama-sama kok hello nyadar gus pokoknya dua sok-sok itu masih dasar lo laki klet boy ini nak pasti matiwas pemuda dia nikinya niki ajak lu niki nih orang sama nih dia suruh pasok ajak lu dia pasok kubayan dia pasok gigi atau pasok kayu selom badong di dia tuh sengkengken wih kalau memang tuh wih suka sama dia ayo gitu loh tapi sengkengken dikit pengalaman nih ya raga ngale tunang lu brodong apalagi lu kuliah SMA dong ngale tunang tuh yang tuh angon tunang cepet tuh bungut nih iya pelengagat betunang aja brodong pelengagat mau bergeroko katet pesiu ben ngide iya dijajak melalui pelengagat ke pasir aja melalui oleh ombak 5 jam gablur bombat oleh ombak sayang kita pulang yuk, wih aku lapar nak kawal lumpia beli kedo yang betul aja brono-brono yang dikirim bapak-bapak ale apalagi bapak-bapak di depan ini akeh udah nggak bepes kalau bapak-bapak mangatus jajak melalui ke mall ke Beauty Ones apalagi mall di Bali di Kudo atau di Cuong ini barang-barang branded aku bilang misalnya Billabong, Aloha, Kucing Firm saya yang ajaran dia pelengagat jagung bakar biar ada 5 kali krebot ya usah gigi yang bapak-bapak ayam cagar apalagi ayam terkenal paling lalah tuh ayam geprek puyung air aku bilang bu pecah air aku bilang pecel lele bapak pecel lele napi bu masa awak loh nyemak lele itu ijiping apalagi lele itu ada kumis bu yang tuh mengatakan siap bulan pasang besar saya tahu lele bapak tuh minat kena corona minat uningan lockdown celak dokin Bali iya ning Bali jani kangen kentian celak kapene ubah rindu nih kanggo weng lewat telepon mah dia tuh matunangan mojo ajo keke carane bang tetap mesra tiang sing keke di Bali saingan politik ini bapak dulu buang ini keke bulan badan buang kangguan lalu beli bagus raju nanti ya kusengan katamu tiang nusi kuliah nanti keke ruang wani patuh keke nawi hello ngerakam gak boleh gitu kalau suka semoga ayo besok nah angin amulika dia lumung atur gogonya apa tanah ke atur yang laki wanti yang pemekas yang wetan dikiring jaga dirah ini susul yang walu nate dirah tidak lunas yang tidak ratu susul